Je veux ici remercier le président Emmanuel Macron pour ce respect de la parole donnée. Ua tapea te presidente Emmanuel Macron I tānei prau e tau a prau I roto I te erurur a te tomi te maha, te mea ie maruruhi ara e te presidente Moetei Broderson. Rurur a te hau amui hapea nohi ana e te hau frani, a horu mathaiti te maoro, no te ho e tumu papu, whahamana ohia e te tia hau. La Polynésie française n'a aucune... Ai tai te ato Polynesia in e te tapura o te mo whenua te whaati ama I tōna tap or ahia meit av eno me piti tautini ahuru matoru. Ora vehia te if autir ama te hafaufa a ore I te man o te hau whenua no Polynesia o te imana mai e to te hau wharani. Pēnoa miniti rawit ahia I Nicolas de Rivière no te prau te ite nei te hau frani te pēr hei o te mataramei I te maitir a mero apor ar hei, ai tarata na whautir a I tauhi. La France continue à demander le retrait de la Polynésie française de la liste des territoires non autonomes. Ai ta te tau ara prau I tupu I roto I te ierurur a, ua here te tia hau no frani I rapea ma te vesho I tona whaao e whaaroi na mero mha ahurumaho e no te tawini huira atira, no te etare tia pro te tani maohi e no patitifa, te mea I whaatupu I te hara o o. Ai tu e mere te uru o te tia o te whenua frani, puto mea woro mei au prau no te tiamara o te whenua arteria, prau te tiamara o te whenua nihuebrita, to te whenua taratoni, te iho anono to tatou whenua e te fofu au to tatou whenua. Ua I te mātou te huru e te peu a te whrani, rutu I tāna orerora, e tāna mana whaitera e te ona e au, I te mea e, ua te tāwini huratirani te whaterera o te whenua I te mana. I te pēra o te presidente Moetei Broderson, ai ta o ie haaparuparura, e tupu a te wharereira a nā muri te haufrani I New York. Awa tito manhini mai te au te haufrani o de Rivière iau nei, e te mauti au te tāwini e wharereiana, e iahare e wharereiana e aprau. Wa titau atu ahi o Oscar te maru I te e wharereira a nā muri te tia no te haufrani te hau amui, ai te papu e amui atu te presidente no te tāwini huir atira.